Uyat bolboybuz potom. Kulağında ne geldik? Yok gelin çıkart aylanay. Yaylanay Roza. O uyda kişi var bu ya büyükmüş. Yaylana kayda geçken bari. Yaxşı yaxşı aylanay potom. Büyüksün koysan var bola. Ya o aylanay Roza. O ne oldu? 2 saat oldu bir köyümüzde. Ay aylanayım balam. Alдағы apаңның иініндегі кешігін al. İğne düşüp kaldı. Bunun içinde geçik var balam. Oşonu buna elbe oğuz değil. Biz ya alıstan gel tarçadık koy. İnşallah ne? Aylanay Roza. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары сиздерге калыптар тобу менен тааныштырып кетсек. Төрайымы Чынара Тургунбековна, Адырай Махмуновна. Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Дамира Баратбаева. Матанса билген жасанбай,
форумду иштеп чыккан ажарга ушул гүлдү келе жаткан 8 март майрамы менен жана ушул эмгегине ишине ийгилик каалап ушул гүлдү берип койгонго уруксат бериңиздер. Рахмат ага, чоң рахмат. Ырдын авторлары Темиркул Ниязов менен Канче Жусуповго дагы менден чоң рахмат. Ырдаса тор койлор сайрап жаткандай, ырдап жүр агай, ырдап жүр, чапчаган кезде жаткандай. Номер 2 Чебурашка балабакчасынын кызматкери. Oyladım beni
акылдап айтыша кетсең такалба. Элдик салттар, макалакаттар, дуэт. Kızdın kırkçaçı bol. Жолборс изинен кайтпайт, жигит сөзүнөн кайтпайт. Kızı vardın, nazı var. Жигиттин сөзү өлгүчө өзү өлсүн. Kızdın kıstayı, kıştın kıştayı. Болгону жакшы. Тандык көп сүйлөйт. Nükürdün samağını çalkasından bir jatı. Ириген ооздон чириген сөз чыгат. Енесін көріп kızın al, eşigin görüp төлнөйт. Ерегем сагайтам, келиним сен ук, угум сагайтам, уулум сен ук. Жақшы kız жақадағы күндүз, жақшы erkek асмандағы жылдыз. Эр жигитке 70 өнөр аздык кылат. Ханның kızı kaşık кармаса, қолы жоғырыйт. Байлык жерден чыгат, баатыр элден чыгат. Баатырдын көркү маңдайда, чечеңдин көркү таңдайда. Жакында болсоң жалжак, карганда болосуң калжак. Таланты келет асырап, бакты күлемі ырдап қой, бейшіндін ырын жақшылап. Бейшен Андақұлов, жүзүндөн бақыт чачырап, аткаруучу Асаналиева Бактыгүл, номер 2 Чебурашка балабакчасынын кызматкери. Ömrüm bütün takıma
koyucu önörümdü görsetip, koşulayın kayrına içimden. Sabıldı Aktanov. Cumabedin Şiraliyev, Hırdak koyucu, Atkarucu Moldaliyeva Roza, номер 4 orta mektebinin muhalimi. Seytegi, Kırgızımdın geleceği ertegi, barktap bağlap, gün tün aytıp жүрсүн деп, теңир жалгап, Kırgız elge берген бе. Манас эпосунун үзүндү, аткаруучу Эркинбек Дүйшеев, номер 4 орто мектебинин мугалими. 자
барды.